Tuni ni sim som ni leko lamul kumsang ni lesom ni legup ni ko injong Thadou thusoh akunin vanoi thusoh dang ho Thadou pa ba ngai la na nei ki taw hite thusoh ni sma ke ma ba asi Thadou pastor thum akitha na chunga NIA hon Angel ho president of the United Naga Council UNC statement na record ve tin thusoh achun ki seje a statement pen hi ipi hamba ki sei poi Myanmar gama Thadou nam mi te hu na dia nge na Vanoi muntina ngai lut lekin pi ta Thadou nam mi te Thadou kiloi khom na le ho bung hon na bon chawin sibai ehet ma bangun Myanmar gam sung ade a Thadou nam mi te chen na la ho a gal le tol ho si ton thonin Thadou nam mi te ho in lo da a gal zam le gil pil dang cha thu pungjing tan hi heti hi je chun Thadou in pi Manipur in jong Thadou mi na ma din jo chanin pan kila na hi hitol han chu Myanmar gam sunga Thadou nam mi gal jam ho ki thopi na din ngam pa ma Thadou nam mi te mal he hen ho bung a hi lo le community organization level he jong le zo kham mubin Thadou mi nam ngai lut na zala sum le paya pan le la di bin tim na kho ta hong kini jin hi Thadou nam pumpi ho ma Thadou in pi Myanmar in pan kila hi ji in igel kho chi uba izo chanwa ki thopi ne pi di bin pathin la nam pi minin tem na ki nei ve anoya hi sum thot ding be account details hi Myanmar account GPay 0925447123 Kamun Sang India account GPay PhonePe number 98542447220 account name Miss Koljohoi Thadou IFSC code SBIN 0001170 account number 3025763196 Tujin ka chun tameng long langa cobra team hon operation agabol ule zongmei am thamka hin ba sa ta ve Zero United Front hon ki chat na neu kha jong nei lubin e ki kap tu pi jengun hi cobra ho mini chu athi a hin ki sei thelo ko ma ki sukha hi bin kisan nai san pumin ahung nung jam ta ve e ho wang chu gal hang te ki tu bin cobra ho min ki pha jong le ajun che do di che ki tam na lai je ama ho jong mi hi bin jila chawa tolop san ding bo nga lel thun kal nga lel ki ba hin ko mang hi ve among mo nga CRPF sunga patna ki sim do cobra ki tho hi them pha special training ki pi hi ve ti thu hi bin Mei san mei doi mei tabang hi ve women society tia jom ki he hi ve emi ho wang khu hang san nan te kol nam se kyang se ho hi wang khu thin khane lo tabang hi ve gam sungwa lam lo wa hung chat ting le koi center for sum lo ba bol cha jeng jing a hi local avialin mei chapang ki cha na thei thu ho bel se ki ta pote Kangpo pi district sunga IDPS zo se hi nga het sa nom chu hi le tu a DBT muloji a hong thung ding sim 31/7/26 Friday ni 11 am ting le Kangpo pi mun Thomas Brangkong waiting sina IDP ke heti zo sin to mun ki phin na sin protest nei ding hong ki gong in hi cha hi IDPS mi pi zo sin pan hong la chi di win tim na le het sa na hin ki nei in hi hong zo sin ema chi don ding tu in ki po so ke di bin zo ki het sa obe hi chan chu hi dul ha thu su ngai zu muntina Thadou thusoh ngai zo se bon cha bin mangpha